mihal mi fennani home screen mi agona ka miha mi gotu eki kol kanu dena ekam android ge advantage ki agona bෑවරු screen take mi mas interface wat levidana ekanta kurang hadana gotiki mi hustanegga ingi fittala ikula badne madu kolim adana mi screen mi option den algona kurodana kamaki mita min kuru plus sign mi plus sign algona fittala levidana e fittala fi algona mi ituru screen anaget kurodana nuni devana option naki enun gotaka dambe nomanya mitanuga algona mi ingidi bena kogan ingidi jassala kuruk me kaha levidana kana mi benu makola em algona mi kaha dani mi falato kaha ma mini kuru plus sign tango bodo plus sign mian algona far fittala fi dem mi ha mi danaka ituru screen levifa nuni ituru main menu levifa navigation pane ke bunani amko mi android environment den mitanan algona dem mi ha levidana mi gota mi faratugo mi la mi icons ta mian levidana adi algona ituru screen lambe no nyas adi ituru screen levidana ngada den algona mi screen ta delete kolam be no manya kun jenaka mi fittala ekolo ko hurima e atan neguni screen negunima screen matchigen gosa delete mi remove kiya dustbin gosa mi ti wattadana devuni me delete vi how mi screen was sorry tengana ka diya mi tanga screen agol beno ne me screen ituru kolda the screen beno men uno mi screen ga fittala matcha gosa mi tanga delete kolde beno then agol mi ambura dambe no manja mi in the back mi in the tira fittala ne ena ambura devone mi hala mi taka ebesi chenne agol beno manja miya ituru echi elidana ema ekakan tingadi palado so mihena akurta ko mihena kurahumtaka mikiyani icon se agon mi komme icon ko komes kame kureveni huriha icons ta hunna tanaki mi apps drawer mi main menu mega mi huriha map program toge link ta algon beenumanya mi map program toge copy mi link noni mitana da mi beenwa icon ege copy mige komme screen komme tanaga slevidana ege beenuma ki awahan etan tanada misala ka algon beenu wanya algon mi settings ke screen icon mitana levidana eggoy e hedi gotaki migen icon naka yukol ko fitta dafa urima algon den mi icon mi ingidi macca mi ai den et du no kolla algon mi lamben watana ka levidana di du kolla fe etanan edi yamini de copy ekachig iko algon beenu no de de copy yam mi ti delete kon beenu algon mi anaka hifada kosso delete kolla levidana den mi haswada ki mitana mi hu screen ko kinin he ichitalane eggotaki anaka ma screen algon mi misala ka youtube ke icon nagada damada mitan du kolla mi eggoy anek gotaki agona settings menu maniyo ekolatta ehema eggoy mi mitano hifada agona mi icon kuruko ariyaka dana ariyaka diyama amko badalwana den in screen den agona mit du kolle dana by fa undugu wedan ekanten ehen kurang ehema amko agona kurakamaki hama mi icon na ma window in echita alane den going option naki den mi android application mi android environment ka gengule echki mi widgets seki eche widgets seki misala ka minda fenna ba mi widget minda fenna gadi mi widget ki map program ennon ekam kudi program take mi screen ga abha fenna gota run kura eche den algona mi fasen Dhivehi bon kiya devene koin e me misaka minda google ba minda menu ba ge benuma ki abahan etch type kolam benuma nya algona e click kolla den etch ka type kollam be e kam miyogo tu miti angala masiken no class ka agon network en netima internet wada netima miti ehana angalo chino me takkala එහෙම හින්කා අගොන ඉතුරු විජෙට් වට්ටාලා මේ ඉතිරි ලාන ගොතකි මේ අනක ස්ක්‍රීන් ෆිත්තන එනකො ඉන්නන
inima wallpapers widgets mindi anga beenawanya widget ta click kollima miharam he mi phone kuri widgets ta agon fahun adi me widgets hoda gota mika kan tingandi bada dena den tibe fo misaka beenu manya agona mitana devidana music play kura widget minda widget agona me click kolan jene fa click kolima mege telege huri bawul widgets ta mindi den agona beenawani mi widget mitana sorry fittadan innan jene den miti lambenuwa tanam yana den mihar e kurehum erani into e kurehum erani e thing goli nagane mi widget mitana du kolla afia agol mitana mit du kollana den agol mit tangol bodu kollam beenonya mitana ki faida kuru kom kola ari kol tamade men fula kollam beenonya tije fula kol dewen e huri has jage nagane miti dakkam vejjiya den agol kuru kollana emya mige beenuwa ki mi Google Play Music ekon ko michen algon beenonu ko sabe ki Google accounting ed kon inima ama mi misalak me dakkani mi main menu ko kurewen kantata den ebeska koshek kurevejja aswana ko wenne miti misalak beenonu wanya mi fitta dan inima mi tanaka remove kollewen ema be massalenno den menu ki tidiga mihira menu ba miga dem amuko minani call mitanga mindi call contact SMS kollan then me main menu meches tibe from by phone to badalu kurewen ni h sang agon dane pam mita mi huriha apps ke ma apps tang eli dakala tammi then matin inna adi android kum haina draw slide mige benuma ki abahan kantata kollan dakka mi slide mi mitanon tibe from kuru vidana kamsaka mi location on kofa agona am komit off kofa bandani then mindi dem left mindi wifi eti on kofa off kurun to benaman agoma saka mit off kolla fana then mi sound miti green kong inde jega mane ki miti green kong inde jega mane ki adu ivene fr fitam vibrate evi ega mane ka mekene vibration mode ge mi han minnane then ebbes kulen neti min kurehume kandala findejiya ega maneke ebbes aden ni vene mi silent mode agon on kollan mi then mi screen rotation on ko findejiya ega maneke misala ka agon mi message hulwale agon mi phone min aliyeka jassa fi eti amilya mi kolan e burene then agon misaka beno noni hin hada beno nonya mi ti off kollan yani on me kulagana neti mega mane keti masikatin kurana hema agol me misaka me kulang ambura this screen rotate one then ini bluetooth me ti agol fahun dan the mobile data me ti details agol fahun dan ita agol off call dan me ogoto the messaging eri mobile data off call ma be kotna agol e gala dan kana okay fittana then me airplane mode ki botan ara tibe fla on call dan me mode ega mane ki tibe antenna ya wifi mi baatike masikatna kuran hema masenete phone on kongenas mi mode ko band dafi then do not disturb mode ega mane ki tibe flang evs ka calling is evs coming messaging is tibe flag undukulen kuran meeting kan ara misaka on kolla bendi tan then me the ultra power saving mode mi Samsung has a function hin comfort the mika functions tang way dem mi Samsung ge mi leche mi ge benuma ki phone wara agu me battery haradu kuda mode ka vettene then ega phone dem mi mobile hotspot eti be flag wifi ehem bayka udda dem benuma then agu mi chita badala tan kol phone then ega phone 3D ge mi the ba ki be flag phone ge screen adigada ko adi madu kurane mi option adi evram mes adigada kuram beenoma jam mi gamen auto kia option ne e option la afia war bottom mi screen adigada vedana waguti goto e beeruga beenon kura agol met off kolla tan kol adi madu kolla bandane on tibe phone badan tan kol fase ya then ma screen ga kurewen hudi hakanta agon badane mun dem mi the edit screen aki mitanu go mi fenna icons ta badal kurana tan then matin kanata mindi abaha settings menu devene button ne ema mi ma navigation agon mi kawa kurewoni phone Hulhuvaalun fatta erugo then agon badalani
මේ Google account එක create කරනවා බෙහෙකොතන දෙන් ඉන්න වීඩියෝ එක. Assalamu alaikum. سؤال ياد نوني كوشة فعل كلهم بينهم ونيا تيجا كومنت كلهم هذه ألقنا فيرا كون كومنت جواب من يروي تبادل